It's lunchtime. It's pangal daw. So nga, let's go mangal daw. Dito tayo ni Banh Mi Titi. Basta Titi nga talaga ako kay kayad ko. Atidog pila Why is the pila atidog? Hi there, may I please have the super chicken and beef? We have Diet Coke. Yeah. I'll have that as well. Thanks so much. Pagtugawa nga ta, ditoy, winno di dry. Dito'y tayo laang nga, nagtugaw tayo mo lang sa dati table na tapno ko. Nalalagangin, my God, it's so naangin. Mayat. Dito'y tayo nga mangan. Tani, mabisina ko, it's pangal daw ka, talagamot tan nga, I am starving. Adan sa reglak tatangal daw, pay nga tanakararte. That's a lie, I am na arte every day. Dati inalatak DJ super beef and chicken nga banh mi. DJ Vietnamese titi. Nakaramang kay ba ti Vietnamese nga titin? Kada dayo ti basit no masado ti makita yu tan makita yu man di pintas ko. Hi manong, wino manang, I don't know. Manang gaya. And Diet Coke. Napkin. Hot take. Dapat iti Diet Coke, it has to come from a can. If it comes from a bottle, it's not as good. Ramanan tayo. Gimas. Hangko nga pinaikan nga iti peppers skin onions na. Siyempre no peppers, hangko kaya talaga nga jibagi ka i-reject na DJ sili, DJ ginaganan, ginagasang hangko kaya. Tapos siyempre awan ti onions na tanongin makainungwa madamdama kasi ano nga hindi ka ungok baka ibagana nga bangsit isang aw ko ay very wrong. Nakaamantang. Anya ti topic ti tatangal daw. Gisuggest kay man. Ayaw mo kon. Pampanunutak dati da Jack shower. Malagip yung pa ibaga di sections yung idi grade school kin idi high school kayo. Shak malagip ko bay lang. The first grade ak may minsan lang di section me I think. The grade 2 ak I think I was 2 cleanliness, 3 love, 4 honesty, 5 what was I 5? I think I was 5 diligence or was it 5 peace? I think it was 5 P's. And then the 6th grade nakit patriotism. Idi kwan, 3rd year high school, what was it? Pierre Curie. And then 4th year, what was I in 4th year? What section was I? Galileo. 4th year kat Galileo di section me. Malagip ko di high school kami ka, ami kami kag cheat. Malagip ko di ba isang akaskulaan mi di kat naduktalan dali kag cheat. Ang tinarami na di kodigo na inalimon na. Tapos malaglagip ido nakalaling kami nag-cheat. Tapos syempre di ba agiin na dayo DJ chairs. Nga allowed ka iditi scratch paper. Kin-allowed ka jingay whiteout. What is it called? Jingay pang buraji white. Oh my God, what is it called? I call it whiteout. Snowflake. Tapos no buludom ko kasla ko for example, uy buludom man DJ. Isenyas na syempre quiet nga rodam amin exam time di ba? Or even quizzes. Buludom DJ whiteout da ito da makinyam. Tapos agpisak nga di basit nga corner na DJ scratch paper mo tas ikabil mo test 2 number 2 kasjay. Tapos you crumple it like that, you turn it into a ball, and then you put it inside the cap of the whiteout, tapos isublim, tapos basaon na mutan. Syempre nalaing kami nga manglibas ta mga makita di instructor mi. Tapos isublinan tumot da di whiteout kinya ko da di mo di answer. Di ba nagmayat? Tapos malagip ko di sign languages ngay A, B, C, D, E, etc. Agsisininyales kami. Kasjay! Malagip ko unay di high school kami, iso siguro close kami, ami kami ki-cheater. Nagimas na ti ban mi na. Hoy, kadamdamag ko gamit ta Facebook. Apay ti ice candy tatang ko 10 pesos. Peso la di ubingak. Malaglagip ko di jingay chichichirya nga idi kat. Di Tommy, salapila idi dihay. Winusan di jingay green peas. Salapi lang dihay idi, I think. Nabiyag na pay lang ba? Can you still buy them today? Tommy, kasi Greenpeace, V-Cut. Dapat lang V-Cut. Tanaki, dakti V-Cut dito actually dati Filipino store nga si dagiti balay. Adamo ti V-Cut, Chippy, Nagaraya. Di Nagaraya nga yellow, di kay kula una. Amom di next time ko nga, dapat nga ramitan, di nga agmukbanga nga iti nga Filipino nga chips. Filipino nga chichirya, tanabay bayaga ka nga nakaramramanon. Ay, malagip ko pa gam idi, Clover chips, cheese curls, Moby. Nabiyag na pay lang nga ta. Hindi, malagip ko, nuti balon mo, piados ko na ba ng kan. Tapos malagip ko, idi adang ngay pejing ngay babasit ngay nga chichira nga lechon man no kung kunan lumpia kung kunan idi dapat di may sa bangus sa tinagan na di ay dapat malagip ko di kay ket ko idi Richie hindi di nga nag-star ngay nga kasjay ni unya na ganan Nitro Star or something like that Nutri-Star oh dapat lang ba di make di nga da straw na tapos no ngay kasi mo kamalutang
Ngam, these days, I am very happy to report, hana kun malmaltutan. Sumanayon. Whew, nabsug ako. Nang kun nga maibos na to, iyawid kun sa laong. I am so nabsog. Let's make balot. And then, let's put the elastic. Ay, wait! Amok pa nga tati agaram ti double star. Hold on. So, that's a star. Double star. Balay ni Tarzan. Sapatos ni Tarzan. Brief ni Tarzan. Sing-sing ni Tarzan. Takki ni Tarzan. Ako uyong. Apo, nabsog man taon. Gawid tayo sa manan. Day off ko gamin tatasong na kagayang gangak slight. Nya, gawid tayo. Tayo manan. Tani, tunubigat ka pa nag-obra man. Diyos ko. Bye! Takit na.